uzithulile thuli sithokozile endabeni lotshani ekhaya ngelesithathu ntambama ubujamo bezulu South Africa pheze yonke ilindelwe lizulu elilinganiselwa lapha ku30%. Qina lapha ke amathuba nge60%. Thindeka lapha ke iSewula yesifunda salapha eEastern Cape ukungenelela lapha eNorthern Cape kuthindeke kodwa kancancazana isifunda sangaleke ngeNorthwest. Nawuthi uyaqala ke kusasa sibona ikungu ngetshingalanga yenaga abantu batsheje bayelele khulukhulu ke ekseni abatshayelako amazinga okutshisa lawo abuyele khulu ehla nesifunda salapha ke Eastern Cape kuyathindeka kodwa endaweni zangaleke ngakwaZulu Natal bese kodwa siyabona lapha ke ukuthi indaba yekungu isaragela phambili abantu batsheje bayelele ngesifundeni sempumalanga kuthingela Limpopo kusasa ke siyeleliswa lapha ngomtshiso omkhulu esifundeni salapha kwaZulu Natal akhe sicalele amazinga okutshisa ukuthi anjani sithoma lapha ngesifunda sange Gauteng asikusuduke ukwazi ukubona indawo yangekheni uJohannesburg ifuthumele neSprings nalapha ke Bronkhortspruit ukuthi ke iPitori ngayachisa neCarltonville nge30 siyocala lapha ke isifunda sangaleke ngeLimpopo siyachisa khudlwana ePhalaburwa ukuthi ke ezinye indawo ke kuba ngconywana khulukhulu lapha ke ePhulukwane nge30 siyabona lapha iliphalale nge34 impumalanga yona noma ke izudlwana likhona ke ezinye indawo kunjalo nje kuyachisa khulukhulu lapha esikhukhuza ukuthi ke ezinye indawo kubuye nganeno iCarolina nge31 lapha ke eMiddelburg ngabo30 kwaZulu Natal sibonile ukuthi umtshiso omkhulu abantu bayelele khulukhulu lapha eUlundi iRichards Bay neLadysmith bangconywana ke ezinye indawo siyocala ukuthi injani ke iPumalanga Kapa noma ilindelwe lizulu umfuthumela ukhona lapha emakhanda ukuthi ke ezinye indawo kuyachisa ke lapha kuboMalitswayi kuboGraafrenet ngabo34 asiyocala ukuthi sinjani isifunda sangaleke ngetshingala Kapa livalile ngamafu ke ezinye indawo lapha eBbeaufort West kulindele izulu kodwa ke noma kunjalo kuyachisa nge36 iCape Town ifuthumele ngabo26 ukuthi lapha eMosel Bay kuphole nge23 iNorthern Cape yona ke sibona noma inalo izulu Appington yababa nge39 ukuthi ke ezinye indawo ke libuye nganeno iCarnival nayo yachisa ke nge37 asiyokucalela lapha isifunda sange Freystata noma sinezulu kuyachisa kunjalo kunje lapha kuBothaville nge32 lapha ke Bloemfontein nge34 abantu batsheje umshiso bayelele iNorthwest kokugcina noma izulu likhona siyachisa isifunda kutsho khona ukuthi inaga yangeSouth Africa iphakathi kwehlobo abantu batsheje bayelela sikubone kodwa ngesikhathi silandelako Tido